Müslüman adam başlık atı diğer akıllı değiştirir diyor. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'de başından ayağına çeyin oku, bu özünçe sünnet. Ramazan ayının içinde 30 gün taravih oku, bu özünçe sünnet. Eko özünçe sünnetten. Егерде 29 күндөн жаңырса 29 күн таравих намаз окуу өзүнчө сүннөт. Куранды башынан аягына чейин окуу өзүнчө сүннөт. Эгерде бир адам 20 күн, 30 күн таравих окуп, бирок Куранды башынан аягына чейин уккан жок, акыркы 10 сүрө менен эле кайталап окуп жүрдү да. Ал таравих окугандын сүннөтүн тапты, соогун тапты. Бирок Kur'an'ı başından ayağına çeyin okuyanın sünnetini tapkan yok da. Егерде biz bugün elhamdülillah Allah Teala'nın yardımı menen 5 günde Kur'an-ı Kerim'de baştan ayağına çeyin okuduk. Bu bir sünnet atkarıldı. Bunun manisi hem ertenden başlap oldu taravih okubay koysa болады eкен деген emes da. Xuda kalasa inşallah gayerden olsa dağı meçitlerden Ramazan ayının ayağına çeyin 20 reket taravih namaz inşallah okuy veririz. Bu birinci sizlerge bir cariya, malumat katarı. İkinciden Ramazan ayı kutlu uşunday berekeli ay. Her bir saat emes minutasında kut var. Her bir sekundasında bereke var. Mümkün boluşunça ibadatka belibizdi beken baylaylı. Kur'an okuylu. Ең чоң бүгінгі күндегі мұсылмандардың мұсылман еместерден артта қалғанымыздың бірінші себебі біз Құрандан ұзақ болып кеттік. Бірінші себебі ушул. Қанчалық үммет Құранға жақын болса, ошончолық берекеге, ошончолық бақытқа, ошончолық Алланың жардамында, ошончолық жеңишке жақын болады. Qanchalik Qur'ondan uzoq bo'lsa, o'shonchalik Allohdan uzoq, o'shonchalik Allohning yordamidan uzoq bo'ladi. Shuning uchun hurmatli musulmon bir tug'anlar, mening balam o'qiyotadi, men atam o'qiyotadi deb qiyinsina o'rmay, men o'qiyotam deydi. Har kimning go'ri o'zincha, har kimning esep kitebi o'zincha, har kimning tarazasi o'zincha. Shuning uchun bir-birimizni Qur'onga chaqiraylik. Biz shunday abid bo'laylik. Alim bolaylı, dai bolaylı. Bunda aytganda her birimiz ibadat kıluvchi, жақсы ibadat kıluvchi, namazı taştabay turgan, Kur'an'ı taştabay turgan, zikirni taştabay turgan, duanı taştabay turgan, aramdan saqtana turganlardan bolaylı. Bul abid. Alim özümüzün tiyешeli, özümüzün yaşoğuzga tiyешeli adal, aram dersen ilimin bileyli. Sodager özüne jaraşa, dıyqançı özüne jaraşa, ata olsanız atalık ilimdi, bala olsanız balalık ilimdi, bir tuğan olsanız bir tuğanlık ilimdi, jetekçi olsanız jetekçilik ilimdi, başı içi olsanız başı içi ilimdi, koşuna olsanız koşunalık ilimdi, bilü her bir özge moynunuzdağı farz. Üçüncüsü dai olaylı. Biz tuğanlar sözsüz özü жақшылықты bölüşe turganlardan bolaylı. Жақшылықты jetkire turganlar, жақшылықты çakıra turganlardan bolaylı. Ira göre turgandan, payda kağlay turgandan. Biz sözsüz davat bereyli. Allah'ın жалғыздығына davat bereyli. Bizim akidamız uşunday olsun. Allah var, şerigi жоқ, жаралғанға оқшош емес бол. Ушуга her bir adamga çakırıp, her bir adamga baldarыбыз, неберелерибиз ким гана болбосун, söz калимасын угуңуз. La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah'ı bilebi bilbeybi. Айтып көрүңүз, bilebi bilbeybi. Biz buğa hiç koş köngülümüz, buğa köngül burmay atamiz. Koşunağınız bilebi bilbeybi, dosunuz bilebi bilbeybi. Sizin kol aldığınızda işte atkan uşu kalimani bilebi bilbeybi. Sizin načalniğiniz bilebi bilbeybi. Siz nevereleriniz bilebi bilbeybi bunu. Gelininiz bilebi, güyavalağınız bilebi bilbeybi. La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah. Bilgen olsa elhamdülillah nur üstüne nur. Başkaların karaylı, başkaların karaylı. 5 vakt namazga çakıruşlardan bolaylı. Aytaylı, ay namaz oku. Namaz oku, namaz okusa bolboyt. Namaz okusa bolboyt. Namazı çok kabırga barıp kalmasın. Namazı çok kabırga barıp kalmasın. Bari kabırga barat, bırak namazı çok barıp kalmasın.
Барсын, біз деле барабыз, бирок намаз менен барайлы. Намазы жоқ барып калбайлы Алланын алдына. Мен сени жараттым, мен сага көз бердим, акыл бердим, аң сезим бердим, жаштык бердим, күч кубат бердим, нематтарды бердим. Сен не кылып келдиң десе, намаз жоқ келдим деп айтайлыбы? Жоқ, тугандар. Намаз Алланын улуу парызы, ибадаттардын эң абзели. Биринчи очередь, биринчи кезекке коёйлу. Калган жумуш тияк аркада, экинчи орунда. Биринчи намаз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям акыркы күндө, акыркы дүйнө менен коштошуп атканда дагы ушу путу сүдүрөлүп бирок намазга келет эле. Биз кичине башыбыз ооруса барбай калдык. İçimiz olursa barmaya kaldık. Настроениябыз düşse barmaya kaldık. Ya. Бұл настроенияны қарап оқи тұрған намаз емес біздің намаз. Biz işimiz болбойбу, işimiz бүтпөйбү, қарыз емес пе? İşimiz оңынан чыгабы, чыкпайбы, жүрүшпөйбү, кызыктырбайт. 5 убакыт намаз Алла Тааланын бул парызы бизге. Качан акыл бар, ден соолук бар, жан бар, намазды таштабайлы. Бирок айтайлы намазды, башкага чакырсак өзүбүздүн намазыбыз бекен болот. Башкаларды намазга чакырайлы. Ай намаз деп. Кур'ан, күн сайын Кур'анга убакыт берейли, урак убакыт берейли. Кур'ан Алланын сөзү, жараткандын сөзү. Котормосун да окуйлу, тафсирлерин да окуйлу, убакыт бөлөйлү. Арабчасын сөзсүз. Мындай Алла Таалам кайра мүмкүнчүлүк билбейм качан берет кандай, бирок Алла Таалам бизге бүгүн берди. Бул эгемендүүлүктү берди, дин эркиндигин берди, Кур'ан окуганга мүмкүнчүлүктөрдү берди. Китептер, Кур'андар турат. Бир убакта китептерди көргө барып көмөт эле, жерге барып көмөт эле, түндөсү окуйт эле, бир айылга, бир районго бир эле китеп болот эле. Канча деген кордук, бир китепти табыш үчүн бир айлык сапарды кылат эле. Бүгүн кандай деген алхамдулилlah, ар бир үйдө Кур'ан бар. Бирок окубасак биздин бактысыздыгыбыз туган, билип коюңуз. Бул Кур'ан илип коюш үчүн берилген эмес, шкафка коюп коюш үчүн берилген эмес. Кур'ан өлүктөр үчүн түшкөн эмес. Кур'ан тирүүлөр үчүн түшкөн. Өлүктөргө албетте сообу бар, сообу зор, шапааты зор, ал жөнүндө талаш жок. Бирок тирүүлөргө түшкөн, тирүүлөргө. Өлгөн киши ал жерден амал кылбайт ол Кур'анга. Тирүү амал кылат. Алла Таалам Кур'ани Каримди сизге, бизге түшүрүп берди. Ушулар Кур'ан менен жашасын деп берди. Кур'анды чечмелеп берсин деп пайгамбарды жиберди. Сахабалар майдандын адамдар, эркектери болду. Кур'анды чечмелеш үчүн түшүндүрмөлөп бардыгын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям негизги максаты ушул. Ошон үчүн туугандар, бардык китептерди окуба деген жерибиз жок. Оку, бирок Кур'андан кийин оку. Кезек Кур'андан кийин, убакыт Кур'андан кийин, курбанчылык Кур'андан кийин. Биз биринчи Кур'анды алдыга коелу. Кур'анды алдыга койгондо Кур'ан алдыга тартат. Ким Кур'анды аркага койсо, Кудай сактасын, анын бактысыздык Кур'анды аркага тартат. Ошон үчүн иншаллах Алла Тааланын каламы Кур'ан менен адам Аллага жакындагандай, бир да башка амал менен андай жакындай албайт туган. Биздин жүрөгүбүз өлдү, ачылбай атат. Биздин жүрөгүбүздө ушундай бир сезим ойгонбой атат. Эмне үчүн мен Кур'ан үйрөнөм деген кызыгуу жок. Эмне үчүн? Бардык нерсеге, интернетке кызыгат, акчага кызыгат, кыз балдар аялдарга кызыгат, ойногонго кызыгат, баняга кызыгат, тамак ичкенге кызыгат, жакшы кийингенге кызыгат, ар баракетте окуганга кызыгат, ар кандай сүйлөгөнгө кызыгат, ар жерге барганга эс алганга кызыгат. Эмне кызыкпайт? Кур'ан окуганга кызыкпайт. Кандай деген чоң шайтандын алдоосу, кандай деген чоң жакшылыктан кур калуусу, кандай деген бактысыздыкка түртүүсү. Тугандар, андай болбойт. Келиңиздер иншалла ушу бүгүнкү ушундай ыйык түндө, ыйык айда хатым Кур'ан бүткөндөн кийин Кур'анды баштан аягына чейин окудук. Имам Абу Ханифа рахматуллаху алейх, биздин мазхаб башчыбыз айтат, Кур'андын акысы ар бир мусулман эркек аялга бир жылда аз дегенде 2 жолу баштан аягына чейин окуп чыгыш керек. Сиз өзүңүзгө суроо бериңиз. Сиз окуп чыктыңызбы? Кур'анды арабчасын окуп чыктыңызбы? Сиз ошо Кур'анды арабча болгондон кийин биздин өзүбүздүн тилибиз кыргызча, кээбирлериники өзбекче, кээбири казак, тажикче, уйгурча, дүнганча. Сиз өзүңүз тилиңизден да ошону бир котормосун окуп чыктыңызбы? Бүгүнкү күнү бар. Эгерде сиз өзүңүзгө суроо бериңиз, эртеги Аллага жолукканда Алланын китебин канча кадырладыңыз? Канча сиз ушуга
Qanday uақыт бердіңіз? Qanday barqtadыңыз siz Qur'an-ı Kerim'de? Qur'an'ın ayı. Dualar kabul bola turgan ay. Ошон үчүн иншалла биз баарыбыз ушундай бир чын жүрөктөн дуа кылайлы. Жаратканым иншалла Куранга дос кылсын. Куран менен убакыт берейли, Куранга убакыт берейли. 24 саатын сизде айткан жерибиз жок. Тигиндей мындай кыл деп туруп. 1 саатын берип коюңуз деп суранып атабыз. 1 саатын үйдө эле бериңиз, офисте бериңиз, жумушта бериңиз, сапарда бериңиз, көчү каякта болсун болуңуз. Бирок Куранга 1 саат убакыт бериңиз. Амал кылайлы. Амал бизди күтүп алат. Kur'an bizi kütüp alat, istiğfar bizi kütüp alat, zikirlerimiz bizi kütüp alat, dualarımız, sadakalarımız bizi kütüp alat tuğanlar ahirette. Bizi kütüp alat. Adam canı çıkıp attılar. Bugün ben azı canaza okup geldik. Bir dostumuz vardı Ali Şeyh degen. Maşallah kança yıldan beri davat kılgamına ısık atadan bolat ele. Uşul jerde bir esime gelip anaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат, adamın canı çıkıp atkan uçurda tuğanlar da gelet, perişteler da gelet. Tuğanlar aytат eken, "Mada akhara" Emne nerseni taşlap ketdi, kança bala taşlap ketdi, kança mülk taşlap ketdi deydi eken. Periştelerge aytat eken, "Mada qaddama" aldıga emne jiberdi eken. Aldıga emne jiberdi eken, bunu kütüp ala turgan. Jakşılıktарды jiberdibi? Namazды jiberdibi? Amal jiberdibi? Sadaka jiberdibi? Neni jiberdi aldına bunu kütüp ala turgan? Arkadago taşlap kettiңiz ağa, ansız деле taşlamakçısız. Бирок сизди күтүп ала турган, сиз менен түбөлүктүү, сиз менен ажырабай турган, сиз менен бирге боло турган амал барбы жокпу? Амал барбы жокпу? Жабраил периште келди. Периштелердин мырзасы Мухаммад алейхиссаламга келди. Адамзаттын мырзасына. Периштелердин мырзасы адамзаттын мырзасына келип айтып атат. "Я Мухаммад, ey Muhammad, иш мa'ши fa innaka mayyitun." Канча кааласаң жаша, бирок баары бир өлөсүң. Paygambarların paygambarı, Allah'ın en süykümlüsü, adamzattın mırdası, kalay kaltın uluğu, en ıyığı, bardık paygambarların imamı, bardık paygambarların paygambarı. Şafaatul kubra, makami Mahmud'un iyisi. Cebrail periştem ne de atat? Kağlaşınca yaşa, bari ürelesin de atat. Kağlaşınca yaşa, kança yıl yaşağın gelet, kança yıl yaşağın gelet, bari öylesin. İ'mal ma'şi, fa inneke mecziyyun bihi. Qanday amal qılsan qılıver, bирок söz sakısın berilet, şunu unutma. Qanday amalsan qılsan qılıver, aldasan aldayıver, çın söylesen çın söyleyiver, kıyanat qılsan kıyanat qılaver, amanat köy bolsan amanat köy boluver. Zınada qılasın mı, qılbaysın mı, uğurluk qılasın mı, qılbaysın mı, kumar oynaysın mı, oynamayısın mı, aram jolda jürösün mü, jürmeysin mi, ne qılsan qıl. Bирок sözsüz bunun akısını alasın. Her bir sözdün, her bir amaldın, jakşılıktın dağı, jamanlıktın dağı Allah sözsüz akısını beret. Al adiletli zat, al boruker zat. Sözsüz. Peygamberimiz aytып атат bunu. Periştelerдің мырзасы, адамзаттың мырзасына aytып атат. Sen qanday gana amal qılba, sözsüz akısı berilet. Her bir göz yaşın akısı berilet, her bir zikrinden akısı berilet, her bir jakşı sözdün akısı berilet, her bir kadamdın akısı berilet. Allahu Akbar. Kim үйден darat alıp meçitke göre jönösö, her bir kadamga soğup жазылат, her bir kadamga günö geçirilet, darajası götörület. Meçitten darat al, үйüne darat al, meçitke jönödübü, ihram bayla al, acılıkka jönögöndöy soğup alat deydi. Erте менен meçitke bargan, kolunda imandın bayrağı, erте менен bazarga bargan, kolunda şeytandın bayrağı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıp koydu. Her bir kadamga Allah Teala uşuğa esep beret. Her bir kadamga soğup beret. Kuday saktasın егерде uğurlukka kadam taşlasa, kumarga, zınaga kadam taşlasa, anda her bir kadamına günö жазылат. Her bir kadamına günö жазылат. Ve ahbib man şey, fa innaka mufariquh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail perişte aytат. Kimdi suysan suyaver, bирок söz ajıraysın. Ataңы жакшы көрөсүңбү? Ажыраша турган күн келет. Апаңы жакшы көрөсүңбү? Ажыраша турган күн келет. Аялыңы жакшы көрөсүңбү? Ажыраша турган күн келет. Балаңы жакшы көрөсүңбү? Ажыраша турган күн келет. Кызыңы жакшы көрөсүңбү? Небереңиби? Досуңбу? Кимди гана жакшы көрбө? Ва хабиб ман ши фа иннака муфариқу. Кимди гана жакшы көрбө? Сөз сен анда ажырашасың. Өзүнчө боло турган күн келет. Ва алам билип кой. Ne de vatat bilip koy. Şarafal mu'min. Enne şarafal mu'min. Mu'mindin şarapatı kıyamul leyl. Tünde turup namaz okuda. Ve izzahu istighna'uhu anin nas. Mu'mindin izzatı, imandı adamdın izzatı ne deken? Adamlara göz karandısız boluda.
Адамдардың ақшасын санаба, анын байлығына көз артпа, шилекейіңі құйылтпа, қанша болса бола берсін. Ада иззат, бақыт Алла қойған емес, аға бейіш қойған емес, бейіш амалға қойған. Амалыңы дұрыста, екі дүниеде бақыттылы боласың. Адамдардың мал мүлкіне біз қызықпайды. Бізге бергенде қаниет қылайлы. Пайғамбарымыздан келіп сұрады: "Я Расулалла, бай болғым келеді." Пайғамбарымыз айтты: "Қаниеттілікті таңда, ең бай сен боласың" деді. Қаниеттілікті таңда, ең бай сен боласың деді. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам қандай елі? Өзіңіз айтыңызшы, адамзаттың мырзасы, бақыттылықтың ту чоқысындағы адам, 2 күн қатар құрсағы тойған емес. Айша енеміз айтады, 3 ай өтеді еле, қазанға от жағылып айтеле. Жашоо қандай өтеді еле десе, бір құрма менен, бір қарандай су менен, алал асфадайн, 2 қарандай су, қарандай құрма менен өтеді еле жашообуз дейді. Бірақ Айша енеміз қандай бақыттылуу, қандай даражалуу. Алла Таала Айша енеміз туралы Құранда аяттарды түшірді. Хадича енемізге Алла Субханаху ва Таала салам жіберді. Эмне деген аялдар, эмне деген кереметтер бұлар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қара. Қолына bir uç arpaға, bir uç buğdayға құрса тойған емес, арпаға тойғаны бар. Бір пайғамбарымыз айтты, bir gün açqa болып, bir gün тоқ болған жақсы. Açqa болып, сабыр қылып, сабырдың сауабын алып, тоқ болып, шүгір қылып, шүгірдің сауабын алғаным жақсы. Бүгін біз неге олдық? Жүрегіміз açкөз болып қалдық, той болған болып қалдық. Пайғамбарымыз айтты, той болған нәпсиден пана тіле. Анткени бұл нәпси сені чоқыңы жейді деді. Сені сөзсіз дозаққа алып барып тоқтатпайынша, бұл аяғына шейін шығады деді. Қаниет қылайлы туған, қанша Алла Таалам өмір берді, қанша Алла Таалам рызқы берді, қанша Алла Таалам бала шақа берді, шүкір қылайлы бөліп бергеніне. Варда бима қассамалла такун агнан нас. Пайғамбарымыз айтты, Алла бөліп бергенге разы болып қоя берген, ең бай сен боласың адамдардан. Туғандар, күнәлерден сақтанайлы. Бұл ибадат, ибадаттарды атқарайлы. Бұл өзінше ибадат. Шуның үшін иншалла дуа қылайлы. Көп дуа чабачен айттық. Зикірлерге телевизия зикірге көндірөйлі. Біздің телевизия жалған сөйлегенге көнгөн. Біздің телевиз дүниені мақтағанға көнгөн. Біздің телевиз мақлуқты мақтағанға көнгөн. Біздің телевиз өзімізді мақтағанға көнгөн. Біздің телевиз бардық тоба қылдым. Мұндайша айтқанда шайтанды разы қыла тұрған нәрселерге көніп қалғанда. Жоқ туған, өзгөртөйлі. Рамазан ай өзгөрүүнүн айы. Рамазан ай өзгөрүүнүн айы. Ушу Рамазан айда Аллаға дуа кылайлы. Аллахым мени арам жашоодан адал жашоого өзгөрткүн. Мени ташбоордуктан боорукерлик жашоого өзгөрткүн. Дозоктун жолунан я Алла бейиштин жолуна салгын. Я Алла нафсинин жолунан ибадаттын жолуна салгын деп. Өзгөрүү. Алла Субханаху ва Тааладан дуа кылайлы. Я Алла өзгөрткүн мени. Жүрөгүмдү өзгөрткүн, мүнөзүмдү өзгөрткүн, ибадатымды өзгөрткүн, көз карашымды өзгөрткүн, ишенимимди өзгөрткүн, кулк мүнөзүмдү өзгөрткүн, амалымды өзгөрткүн. Я Алла. Allah, geçen kандай деп айтты. Ne dedi? Abu Hazim, Süleyman bin Abdülmalik padişaha. Ertege kıyamet günü Allah'a jolukanda kандай болады ekенбиз? Kандай жолугар экенбиз? Оңой эле. Амалыңызды Куранга салып көрүң. Куранга канча туура келсе, кудум ошондой жолугасыз. Бүгүн мен өзүмдү Куранга салып көрөйүн. Сиз өзүңүздү салып көрүңүз. 8 миллиард адам өзүн Куранга салып көрсүн. Ошого жараша ахирет болот. Болду. Башкасы эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сураганда Айша энебизден келип сурашты. Ya Ayşe, Peygamberimizin özü kandaylı, yaşosu kandaylı. Ayşe enemiz taң қалып тұрып жооп берді. Kur'an okuyan жоқсыңар біздер. Peygamberimiz yaşosu Kur'an ele. Kur'anda emne olsa Peygamberimizin yaşosunda var ele. Peygamberimizin yaşosunda emneri görsen Kur'an'dan tavat ele. Basıp жүрген Kur'an ele. Mına Kur'an'ın berekesi, nuru. Kur'an adiletlülükte izleseniz Kur'an'dan izleyiniz. Boğrukerlikte izleseniz Kur'an'dan izleyiniz. Hakikatli izleseniz Kur'an'dan izleyiniz. Çındıkты izleysiz mi? Baktırılıkты izleysiz mi? Kur'an'dan izleyiniz. Kur'an sizge aytıp beret. Baktırlılık ayakta, adiletlülük ayakta, boğrukerlik ayakta, ıntımak ayakta, birimdilik dostluk ayakta. Kur'an aytıp beret. Sizin bağınızı Kur'an aytıp beret. Şunun için ağayın Müslüman bir tuğandar, tilimizi zikirge göndüröylü. Tilimizi zikirge göndüröylü. Luqman-ı Hakim balasına aytkan, balam, sen tilingdi göndürgün. Allah'ım mağfirli degen söz var. Ne degeni? Ya Allah meni geçir dep. Ordundan turganda, oturganda, uktayın da atkanda, jakşılıkta, jamanlıkta Allah'ım mağfirli. Tildi göndürünüz. Ya Allah meni geçire gör. Ya Allah meni günahlarım geçir dep. Göndürünüz tildi. Allah'ını maktaganga göndüröylü. Allah'ını dаңазалаңа göndüröylü. Allah'ını uluktanga göndüröylü. Allah'dan bolot degenge göndüröylü. Jakşılıkka jettiniz mi? Men jetken jokmун. Allah jetkirdi. Jamanlıktan saktandınız mı? Men saktangan jokmун. Allah saktadı.
Bir günde az degende 20 жолу айтыңыз ушуну. Алымдар айтат. Иршаду Сари деген китепте Кустулани рахматуллахи алейхи алып келген бу китепти, ошо риваятты терең кетпейин. Ушул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, мен бейишки көрдүм, бейишке кирген ар бир факир дейт. Кейбирлери кембагал десе, кейбирлери айтыптыр. Хаул менен кубатты bir күндө 20дан 50ге чейин айткан киши дептир. Бунун мааниси мындай. Bir күндө жакшылыкка жеткен болсо, менден эмес Алладан деп айткан, жамандыкты тийип кала турган болсо, макулбу? Жамандан, күнөөдөн, жаман арамдан сактанса, менден эмес Алла сактады деген ушул адам дептир. Ушундай адамдар бейиштин орун ала турган адамдар дептир. Şöyle için mümkünçülük boluşunca turganlar жақшылыққа чакырайлы, жамандықтан кайтарайлы. Алла Таалам кереметті алхамдулилlah дават берип койду бизге. Рамазан айда чыгайлы, тугандарга барайлы, досторго таанып алгандарга барайлы. Ар бир үйгө барып, ар бир мусулманды кушкабарлап, мусулмандын бардыгын мечитке чакырайлы, жакшылыкка чакырайлы. Кудай кааласа жакшы ыймандуу чөйрө курулат. Ыймандуу чөйрө курулса, райымдуу жашоо берилет. Ыймандуу чөйрөдөн кийин райымдуу жашоо берилет. Пайгамбарыбыздын алып келген, Алла Тааланын тарабынан алып келген жашоо райымдуу жашоо. Байлар кембагалдарга райым кыла турган жашоо. Күчтүүлөр алсызга райым кыла турган жашоо. Эркектер аялдарга райым кыла турган жашоо. Көпчүлүк азчылыкка райым кыла турган жашоо. Адамдар айвандарга райым кыла турган жашоону алып келген пайгамбарыбыз. Аллаху акбар, рухамау байнахум. Алланын элчисине баш ийип, сахабаларга Алла Таала ушунун натыйжасында ушундай белек берди, өз райымдуу кылып койду да. Biz emne üçün biz bugün emne üçün biribizge zalim, biz biribizge emne üçün bugün ушундай жек көргөн, жаман көргөн, касташкан, душмандашкан, biribizge жамандык кылат. Туган Аллага баш ийбесек ушундай болот. Пайгамбарыбызга баш ийбесек ушундай болот. Атиуллах ва расул лааллакум турхамун. Кур'анда Алла Таала айтат, Аллага баш ийгиле, Аллага моюн сунгыла, Алланын айтканын аткаргыла, Алланын тыйганынан тыйылгыла. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга баш ийгиле, пайгамбардын таштап кеткен сүннөтүн бекем кармангыла, жолун бекем кармангыла. Ал макталган жол, ал нурланган жол, ал болсо берекелүү жол, ал бактылуу жол. Пайгамбардын сүннөтүн бекем кармагыла. Не болот? Силерге райымдуу жашоо берилет. Райымдуу жашоо берилет. Байларга дагы, кембагалдарга дагы, бийлерге дагы, жөнөкөйлөргө дагы, эркектерге, аялдарга да райымдуу жашоо берилет. Качан Алланын элчисине баш ийүү орносо, Алланын элчисине баш ийүү качан орнойт? Качан биз өзүбүз жүрөктөн ниет кылсак, биз бири-бирибизге жакшылыкты чакырсак, бири-бирибизге жардам берсек. Кур'анда Алла Таала айтат: "Ва таавану алал бирри ва тaqва, ва ла таавану алал исми вал удва." Силер жакшылыкка жардам бергиле. Бири-бириңерге жакшылыкка жардам бергиле. Күнөөдөн сактанганга жардам бергиле. Душмандыкта, күнөөдө жардам бербегиле. Бул Алла субханаху ва тааlanын чакырыгы. Алланын чакырыгына лаббай дейле. Allah subhanahu wa ta'ala barımızı kabul kılsın. Жараткан Allah subhanahu wa ta'ala barımızga jarı olsun. Dualarımızı kabul kılsın. Allah'ım inşallah şu jakşı niyetlerge jetkirsin, jakşı gündörge jetkirsin, jakşı tündörge jetkirsin. Ar kандай kırsıklardan Allah'ım saktasın. Ar kандай afat balelerden saktasın. Kütbөгөн жерден келген жакшылыктарды насип кылсын. Kütbөгөн жерден келе турган жамандыктан Allah'ım saktasın. Biz alsızбыз туган, көп керсейбейли, көп текеберленбейли. Biz öte alsızbız. Allah Taala'ga beçara, özün koralgan, kiçpeyil, jönököy, özün alsız, muhtaç, uşul adam jagat. Tekeberlikti jakpayt Allah subhanahu wa ta'ala. Şoň üçin inşallah biri-birimizge tekeber bolboy, biri-birimizge zulümdük kılbay, biri-birimizge jamandyk kalabay, biri-birimizge rayımdуу, jakşılık kalagan, artыбыздан jakşı süylөгөн, biri-biribizdin ayыбызды жашыра турган, biri-biribizdin kemçiliğimizi joya turgan, biri-birimizni çın жүрөктөн sүйүp, jakşı görüp, аны jakşılıkka çakıra turganlardan kılsın. İnşallah amanat dünya, emdi yılga çeyin kim var kim yok Kuday bilet. Bırak inşallah Kuday kalasa, jakşı inşallah birimizge dua kılaylı. Oşunday olsak az yaşasak da baktılığız, orusak da baktılığız tuğanlar, balalı olmasak da baktılığız. Kanday olsa da iman menen yaşayan adam, ar kanday avalda baktılığı, ar kanday avalda baktılığı. Şoň üçin inşallah iman menen jön ele til yüz menen aytyp koyup olsam, imandын hareketini kılaylı, imanга çakırgan hareketini kılaylı, imanды kıymыл hareketke alıp keleyli. Mına uşul alhamdulillah bardyk ümmetni niyet kılaylı. Kıyamat günge çeyin kele turgan insandardın bardygyny hidayaty niyet kılaylı. Kolubuzdan gelişinçe kayerde gana joluksak, kayerde mümkünçülük bolsa alarga inşallah kalimaga tawhidke çakıraylı, Kur'anга, paygambarыбызга çakıraylı, ahiretke, beyişke çakıraylı. Bul çındık bolot, bul hakikat bolot. Bardyk paygambarlar uşun üçün kelgen. Şunça hareket kılaylı. Hareket kılabız inşallah. Allah Taala inşallah kabul kılsın. Jaratkanın berekesini versin. Azı Kudayım bursa buyakta bizde ballar kala.
кызматтагы балдар барбы? Даярбы? Эми азыр туугандар мындай, кече сиздерге айттык эле, иншалла баарыбыз бир бөлмөгө баарыбыз батпайбыз да. Ошон үчүн иншалла биздин медресебиздин окуучуларынын кичине бир жөнөкөй жерде тамак жеген жерине барып кичине ос тийип койсоңуздар кандай дейсиңер? Болобу? Эми ресторан эмес да, эми тойкана эмес да, эми заранее айтып кой, ал жерге киргизип алып, ушул жерге эми чакырабы дебегиле да эми. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа атай ушу сиздерге азыр дастаркан жайылды. Кичине иншалла даам ос тийип, кичине иншалла анан кийин Кудай кааласа үйлөргө иншалла.